meghalayapost.news. Ka National People's Party NPP mentagasngi kala penbena ban sedang no ban ailat ya kitu Kiba Angnud banyakhun ya ke Ilekshon Mdc Jong ka Jhadc Hills Autonomous District Council Jhadc apo karilom jantia ban wan apply ya ke tiket ya kini ke jing penbena la penbena no ba wailat miki shela working president ke NPP baderu MLA ke Juwai apa keren baki nang thok khabor uba shela la pentip ba ka party kan ailat ya kino ki riu shimet la ki dei ki MDC na kitu ki constituency ban wan apply ya ke tiket banyakhun na ki constituency repair jongkarilum Jhadc Hills la pentipru baya ka application forms ban apply ya ka tiket la ban apply na po ka office trikam jongka parti NPP ka badan halat thlabo Juwai negasni nagaliang yung yung ka NPP Jhadc Hills unit hiro ko bi kwa ipentip chak pai ba woro wa hadin ga dep hadin ber dep ya chongi ya ka election committee yung ka Jhadc Hills Worokowi ha ka jing am lang ka ha ka jing yalam yung ma snya halang dhar ha ka jing am lang yung ma coming one ombon MLA yung ka Raliang constituency ka Santa Mary Shela ka MLA na ka Sutanga Saipung bat niliang yung nga kam state working president bat kam jole u district president ha ka jing am lang yung ki neliang yung party darai wa upelait no ya ka first phase yung kanika application lani kiwan kiwa kwa u yele na ka party NPP ha kanika election MDC yung ka Jhadc Hills Autonomous District Council taka teto ka jing pentip nagaliang yung but kam jole neliang yung nado ni kasni kam lang ba kamo pambanay ka te yaki application naman dasdang uyo na doon negas sngi ka pratarik yung benai Oktober arjar arpaso bat ukut ko hado ka lep hawitrik yung uni benai Oktober yung uni usnen te yaki candidate no ki aspiring candidate dan igwan ku kwa u chim ya ki application ye gi yo na ka office party gi yung ko em heni ha latrubo nado haki office hour ye og nado ka chpawaji hado ka sanwaji man ka sngi haki office hour na nado ka Monday to Friday te kita to yi ki jing pentip na ka liang yong kam ka party yong ka NPP na po ka West Jhadc district asin da wai ka application mo da wai lang i waro temo dang bayi ku em lani ye ki wadang kwa le temo i wai lang i waro temo base kalor untuk ong mod QM kat ni temut daman lepa baik Henry kamu wai application te kiu apply gi teman hadin ku apply te ke parti daurai pun ko ite meghalayapost.news